Ipding sombai pi Shah Kem tuk puli khubor ngap sipang. Ki khubor mentag sengi. Shah Kem khatsan ngut ki ningleh kam awria bat kurup buon ba kyiad be-aiñ. Shilong naik tung khat nyutrik. Hadu khatsan ngut ki briu ki ba Shah keno ba ki le ya kam awria ki la Shah Kem no ha ki pulit jong ke is kasi hills bat ya ki nila pengat po ka kendon jong ka Immoral Trafficking Prevention Act. Superintendent of Police ka East Khasi Hills uba Sylvester Nongtinger haklas ngiblay uletu ba kladon kajing yat pahara jong kipulit hakitain kendailat ban le persya ya kinong di met kiba ha kababon ki kep kamlong tang ba ki di met sya kibreu henry ki wanra ru ya kibabon ki jingkulmar bat huri-hura Shushu uba Nongtinger la pentip ba la pen Long ru ya kajing kendra kyiad bat penjuri kajing yat pahara hakaling kenong ba Shillong nagbenta jong kajing shingan kipat ba bat mantik lakam ya kinogno ki huri-hura. Ha kani kajing kendra kipulit klayo ban kurup ya ka kyiad palat chilak khat arajar khandai penyo ml ka kyiad pareng lane Indian Meat Foreign Liquor IMFL bat nyulak nyup 1,000 ml ka kyiad persi. Ya kani kajing kendra la pelong hakatany mat pran Paltan Bazar, Maublay, Nongrim Hills, Yo Laim Kra, Yo Maulong, Urkalier, Upar Shillong, Polo, Mauba, Jalupara bat Upar Mauprem, da kajing erap lang ki pulit kamando kentai balatip kum ki Mekha Shakti. Ha kaju kapor ki pulit ki bala bat hadu arspa nyep tuli ki kali bat yo dan kuna hadu arlak lai penriu hajat sanspa tengka na kajing penkeng ya kekendon yat kali ha kajing telasi kali bat miet bat step da ka Shillong Traffic Police ha keleng ki jaka kini ki beriu bangat ha ka kuna kidei ki banyak kali ha kajing bo kyiad nya thuk klem helmet penkela ya ki silencer ta yit yong bat kiwe sagani kawai padiga khubor mana kasing kinong ot do ban le ting ba pen priang lam ler yak da ki YouTuber Shillong naitung kanyutrik ka Butcher Association of Meghalaya BAM kala pensyai ba omdan setia ke jingkiu dor ka dok masi handrei kane kumju kumbaju di bat kane kasing kinong syo dok masi kelamana ya kinong patai YouTube kiba pen priang khobor lam ler bakin le dak bating kat kum ki kendon jong ka ain haba pensyai sya kipat ba omdan setia ka jing pen kiu dor ya ka dok masi u presiden ka bam uba Erson Marwein uloong ba ki don kiba pen priang ha YouTube ba ka dor jong ka dok masi kalakiu sya ka praspa tengka skilo Hendrei kani kadei kaham saya kebatmu ban penhiar ya kayo dok masih kenang baki pai ba kinem thiat kat ba ka jing shisha kalong ba ka dor jong dok masih ka klem kiu ne kela pat kane bet kumju kumbaju long baro shikata uba Erson liatu ba ka dor kadei sanspa tengka skilo kadok sieng bat kadok met kadei ndrius pa tengka skilo kumbalong baru skata klem jingkela sakani kuai padi khobor khlad arngut kisipralok na kajingam jelop hawa Japung Shillong naitung kanyutrik arngut kisamla kibladu no ya la kajing im ha kala snguble hadin ba ki langam jelop ha kawa Japung kabadang ha ka Shinong mau pedang East Khasi Hills katkum khobor ba layo lum na kipulet laong ba layo say ya kamet jong kitay ki arngot menta kamiat hi na katay kaway pat katalong kubor layatu ba kitay ki arngot kitay ki siparlok bat kitray kita hakaslem trekam jong ka BSNL way na kitay ki baklat uday ubala tip karteng kum usamla job borlang lingdo mauplang arpu kunday snem karta ubara syong basa haka dong sngi thiang halowar mauprem bat weipat uday usamla lewis wa alang arpo asnem karta na nong mensong habayo i ba uparlog jong u langam jelop usamla lewis ulalek mare da kajing temu ban pelak yu hendrei baro arngut
kilangam jelop lang. Sakani kawai padega kubor. Hadin lai peusngi balaja lalap saya kawai kamet urawan. Nong ston naitung kanyuterik. Hadin lai peusngi ba ulaja na kajing lekwai ya kabala suba ba ula syarong no hak umsaw rengkat arngut kiwipat hakawa blay hakatany mau eit hawes kasihels hakanyuterik ubnai naitung arhajar fulai laong basa ya kamet yap jong u Robert Marthong na kasnong mau eit lalap no da way na kinong lekwai do nakaju kategawa katilong kubor na kipulit kaya turu ba ya kamet la pentikna ru daki bahaying hasem bakadei ka jong u Hubert Marthong sakani ko way pade ka kubor amla priang ban penlong ya katura kum kanong ba hakaportlang ong ka HNYF Shillong naitung kanyutrik u Presiden jong ka New Trip National Youth Front HNYF uba sadan kebla ulaong ba ka jingdawa ban pelong ya katura kum kanong ba hakaportlang kadei ka aka ka bamla priang namar ka Meghalaya kadei ka jela ka berit haba ya dei bat ka jingdawa ban pelong ya katura kum kanong ba hakaportlang ngasnyo ba amla priang ya kani namar ka Meghalaya kadei ka jela ka berit ong uba bla haba kren Shah Kilat patay kubor hakala singublay ulaong ru ba ya baro kawai ka Indian Union la penya na Delhi klem ka jing penkendria ya kano kanong ba kumta ka jingdawa nagbenta banyo ya la ka jong ka snatri kam sarkar na kawai ka district siya kawai pat kamdei ka aka hanre ka jing temu banwanra ya ka jingbam ya sutu jimot pat ka jingbam syania hapdeng ki trai muluk ka jela ulaong kumban supun kenmau hangni ba ka achik conscious holistically integrated kri ma achik hakasngi sajan kala pelong da ka program ya soy pat ba karilum karo halor ka jingdawa na kabenta kanong ba ha ka portlang ya ka sotura sakani kawai padig khubor satang ar kenta penlip elektrik ha ki jakasor sa san kenta hakiwe pat ki jaka Shillong naitung kanyutrik kajing penlip boarding electric haki jaka sor kan long satang ar kenta katba hakiwe pat ki jaka kan long sa san kenta ya kani lapentip hakala singublay da managing director ka Meghalaya Energy Corporation Usanji Koyal kani kajing penuna ya kapor pelip boarding electric kadai hadin ba la kham kiu shu ko hakapung umyam ka na ki project penmi boarding electric hakani ka jela laong ba da kani kajing pelip boarding electric hanong ba Shillong bat kiwei ki jika sor kum hatura bat juai kansa long satang argenta katba kiwei ki jaka kajing penlip boarding electric kan salong san kenta habatrekam nadu ka khat pratrik shu ulayatu ba ha katayo balalek ke MEECL kala persyang ban penduna ya ka bot penlip boarding electric bat kala penlip sa san kenta nadu ka khat artrik ubnai benyo usnem araja rafulai bat here sya ka saw kenta nadu ka khat san tarik benai banyo snem arhajar fulai haki cekasor kumta ulaong ba ka MEECL ka pentrikam yu kapor penlip boarding ha kata karukom ban penduna kat bala ya ka jingmat jinge kipad ba te mentang ila po siya bakut jong gini program jongi singobaha ban like share bat subscribe kublay pi baro ngin say kendupat hakui kapor kublay